Nongeye kuguha ikaze dukurikira kuri Ijisho TV. Aya ni amakuru agezweho abacicikana hirya no hino ku isi, aho mutegura kandi nkakugezaho ano makuru isaha ku yindi. Jewe nitwa Isidori Kubwimana, nagira ngo nkushishikarize gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru agezweho nyakuzanira neza imbere yawe bitire bigusaba ikiguzi gihenze. Mu makuru agezweho nkuzane nuko Ukraine ivuga ko yakuye abasirikare bayo muri Avdiivka, umujyi w'ingenzi cyane wo mu burasirazuba wari umaze amezi goswe n'ingabo z'Abarusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurokora ubuzima bw'abasirikare. Hafi abaturage bose bari batuye muri Avdiivka imbere y'intambara barengaga ibihumbi 30 bahunze uwo mujyi, ndetse nawo ubwawo ni nkaho wasenyutse wose. Ifatwa ry'uwo mujyi niyo ntsinzi ya mbere ikomeye ku Burusiya mu mezi ashize, kandi Zelensky yabyegetse ku mfashanyo y'uburengerazuba y'intwari irimo kugabanuka. Ukraine imaze igihe ifite ikibazo cy'amasasu adahagije, ahanini kubera ibibazo bya politiki muri Amerika. Umuterankunga wayo ufatwa nk'ari umuterankunga mukuru kuri yo. Naho mu nama y'umutekano Munich mu Budage kuri uyu wa gatandatu, Zelensky yashishikarije ibihugu byo mu burasirazuba gufasha Ukraine gutsinda igikoko nk'uko yise perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Zelensky yavuze ko Putin azatuma imyaka mike iri imbere y'amakuba ku bindi bihugu byinshi nka Ukraine niba uburengerazuba butamuhagurukiye. Putin yagabye igitero gisesuye kuri Ukraine ku itariki ya 24 Gashyantare mu mwaka wa 2022. Zelensky yabwiye abitabiriye iyo nama y'Munich ati, "Ntimuzabaze Ukraine igihe intambara izarangirira, mwibaze kuki Putin agishoboye kuyikomeza." Ibyo nibyo Perezida Volodymyr Zelensky yavugiye mu nama yabereye Munich. Naho mu irembo ryerekeza muri Donetsk kuri uyu wa gatandatu, ubwo yatangazaga icyemezo cyo gukura abasirikare muri Avdiivka, umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Colonel Alexander Sirski yavuze ko ari mu kwirinda kuzengurukwa no mu kubungabunga ubuzima n'amagara y'abasirikare. Yongeyeho ko abasirikare bimuriye mu birindiro byiza kurushaho. Umwungirije yavuze ko abasirikare b'Uburusiya bafite imbaraga nini ivuye ku ntwaro za rutura, kandi ko barimo gutera intambwe banyura ku mirambo y'abasirikare babo bwite. Avdiivka, irembo ryerekeza mu mujyi wa Donetsk wafashwe n'Uburusiya, imaze amezi iberamo imirwano ikaze, ndetse ubu ni nkaho uyu mujyi wose wasenyutse. Uyu mujyi warwaniwemo kuva mwaka 2024 ubwo abarwanyi bashyigikiwe n'Uburusiya bafataga ibice binini turere twa Donetsk na Luhansk two mu burasirazuba bwa Ukraine. Ifatwa rya Avdiivka ni impinduka ya mbere ikomeye cyane ibayeho mu murongo w'imbere ku rugamba rwa kilometero zirenga 1000 kuva abasirikare b'Uburusiya bafata umujyi byegeranye wa Bakhmut muri Gicurasi mu mwaka 2023. Mu itangazo kuri Facebook mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, General Colonel Sirski yavuze ko icyemezo cye yagifasha ashingiye ku kuntu ibijyanye n'imikorere bimeze mu nkengero za Avdiivka. Yagize ati, "Abasirikare bacu bakoze inshingano yabo ya gisirikare mu cyubahiro, bakoze buri kintu gishoboka cyose, basenya imitwe ya mbere ikomeye y'igisirikare cy'Uburusiya, batuma umwanzi atakaza abasirikare benshi n'ibikoresho." General Sirski washyizwe kuri uwo mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu mu minsi mike ishize, yavuze ko abasirikare ba Ukraine bari gufata ingamba zo gusubiza ibintu mu buryo no kugumana ibirindiro byabo. Naho mu rindi tangazo nyuma yaho gato, umwe mu bamwungirije Brigadier General Alexander Tenavsky yavuze ko abasirikare bamaze kuva muri Avdiivka berekeje mu birindiro byari byarateguwe. Yongeyeho ko mu bihe aho umwanzi arimo kugenda ku mirambo y'abasirikare babo bwite, afite inyungu yo kurasa ibisasu 10 kuri buri gisasu kimwe bo barashe. Harukumishwaho ibisasu kwa buri kanya. Iki nicyo gisubizo nyacyo cyonyine cyari gihari kugira ngo babashe gukiza amagara yabo. Imbere umuvugizi w'akanama k'umutekano ka Amerika John Kirby yari yaburiye ko Avdiivka yari iri mu byago byo kwigarurwa n'Uburusiya. Yavuze ko ibyo ahanini ari ukubera ko abasirikare ba Ukraine bari ku rugamba barimo gushiranwa n'ibisasu by'imbunda za rutura. Muri iki cyumweru Sena ya Amerika yemeje imfashanyo ya miliyoni 95 z'amadolari igenewe amahanga, irimo na miliyari 60 zigenewe Ukraine. Nyuma y'amezi hari amakimbirane muri politiki, ariko iyo mfashanyo yitezwe guhura n'urugamba rukomeye mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite.
Ukraine icungira cyane ku mfashanyo y'intwaro ihabwa na Amerika n'izindi nshuti mu burengerazuba kugira ngo ishobore gukomeza kurwana n'Uburusiya. Igihugu gifite abasirikare benshi kurushaho kandi gifite ibisasu bihagije by'intwaro za rutura. Kuwa kane umukuru w'umuryango wo gutabarana w'ibihugu by'i Burayi na Amerika OTAN John Steinbach yavuze ko kunanirwa kwa Amerika ko kwemeza imfashanyo ihoraho igeneye Ukraine byamaze kugira ingaruka ku rugamba. Kuva mu gihe cya vuba gishize abasirikare b'Uburusiya bakomeje gutera intambwe muri Avdiivka bayishyira ku nkeke ko bashuraga kuyizenguruka. Mbere yaho muri iki cyumweru bamwe mu basirikare ba Ukraine bemeye ku ruhande ko uwo mujyi washoboraga gufatwa n'Uburusiya igihe icyo ari cyo cyose. Ndagushimiye wakomeje kudutega amatwi. Iyi ni Ijisho TV, nagira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitaha.